competition haka pendai terik pendai bapra je pendiu di hangni kendiat ngadan kecing pensyai ya pi ki parlok baro haka baya dei bat ka lucky draw haka tega sigi ngadan kecing penkala kendiat haka baya dei bat ka lucky draw di ngani tho ipi parlok baro menta ka first prize jong ka lucky draw haka tega sigi ka dei ka no lai po ar like tingka ka first prize jong ka lucky draw haka tega sigi ti kublei pi perlok barok mo sa istit biang ti pilai i haki chadel ba pher mo ba kadan kacing pentip ba ka sadan ka fishing competition bala penjai da ka senrop lang fishing group kaban salong ha ka art pukandai terik banai ba pra art hajar pun riu kacika ka dei ha po or masi ujo ti kadan kendiat kacing penkala ha ka bay dei bat ka lucky draw haki prize jong ki lucky draw ti ka nakalai polak kala dei lai po alak tingka ka prize jong ka lucky draw ha ka tikasi des ka man penchai di ka first prize jong ka lucky draw ha ketiga segi menta kala day nakalai polak kala day lai po arlak tingka ka first prize jong ka lucky draw kala day lai po arlak tingka bar ka baat kan debi kumju shi polak ka balai lai lak basau shilak basan shilak pandu shilak pahnyo shilak ba praru shilak ba khandai ru shilak ba shipau ru shilak te kala para sa artli ki prize ka te singi ka mod ka bakhat we ru kala dan ka bakhat aru kala dan ka mod ka prize ka bakhat we kan dei be shilak tingka bat ka bakhat aru kan dei shilak te ki khat artli ki prize ha ka art kun dai tarek banai ba pra ara jar pun riu ha or masi ujo te saya wan ngin saya pen ya ka bok kana sip jongi ma manu banyu ara la ya manu banyu ara ya kata kalai po arlak ha ka te ski dan ki shipolak kan ki lailak ki shilak te saya wan ngin thi ki ticket ki jongi but ngin saya pede ya kabok kana sip ha ka ar kandai torik penai ba pra ar jar pun riu ha or masi ujo ha jan smith ti ngin saya kandu ka te bye bye